Jaini mabajanas un mensaje, sino que Yahok oitik, Yahok oy behbatik, mero achunes balte yaschatal Cristo, Jaini hatas cuenta de machachunes ishkahualtik, so de chun beyectes cope hichbite haati. Tamo de San Juan 14:1 y ayalte ya. La yalte Jesús. Mame llamé la botanik. Llegach unik de Dios, chuna bonik ek. Tabantis nachtes tate ay bayel tat salvantillas ayinesh. Te ya. Te yunuk ma hichuk aye. Las calve yeste hichuke. Hayun yashbachapan beyesha wawilik te ya. Teme bohon suk teme chapach awawilikune. Yashchat talon shan. Y hasta aquí es bahels cuenta yun te banti ayon. Hanish hich te yash ayinesh a. Shite kahwaltike. Hadiashchat talon shan hadeshie. La yalte kahwaltike te la shatal yan vuelta. Yabagach un mene. Yabash kota wotan ya yelte kahwaltike yamestal en cualquier momento kalamabah nática yamestal te kahwaltike. Como de Hechos capítulo 1 verso 11 y al yan vuelta te ya. Hichla yalik, winiketik yun Galilea. Binyun yakawil belik te chulchan, shiskoblalik. Yun te Galileo winiketike, stoyoxitik, yak yil belik te vinu de tabael, te kahwaltike ta mohel ba ta tokal. Hayun hoko botik binyun te yakawil belik chulchan. Te Jesús te ikotish bahel ta chulchan, la wilike. Hanish hich yashchat talshan te binuti la wilik bahta chulchan chik. Te pide mo bahel ta chulchan hani la hich yashchat susta leyan vuelta. Yashchat hoko diyan vuelta. Hachuneh bal me opine. Mero hachuneh bal soxpisi la wotan hachulel te yashchat talshan te kahwaltike kalamabah naotik en cualquier momento yashtal te kahwaltike yabagachu. La yal te kahwaltike te yunuk ma hichuke la calve yeste hichuke. Hayun mashamela wotanik. Hachuneh bal te yashchat talshan te kahwaltike. No pata wotan away. No pata meros melelila tukel. Hachuneh balti yashchat talshan te kahwaltike. Sok yakat baltas maliel. Hajun pregunta te hat nashkana.